Tekon ka breaking news rai wacce ka South Sudan shaladin ho shikume dung South Sudan SSPDF shede ni SPLMIO shaka makre wacce ka wow shaladin ho tukurtin na mandan karun wang ajandan bukon linke jan gwasame an larban linga breaking news rai wacce ka South Sudan gwas mi mo chukur chatok tinnan wala ka shanka jandang rawide raw ka paikel ron kina dang raw wide jandang raw wide diech ban leran ban jelin kel kor dana chitwo kam espele mayo ken South Sudan People Defense Force ray wecha ka South Sudan ka wow biajilingan go an ler dan lero den tema chit kam tin la kon ka ling ne wen en go te kri ki tuo ko long re kuma kan tema ban leran ban nyoka milin kone na ma tuo ko mandan kurun wang kwa jel pai no ngon tam jimi dia katin kon ti la right which ka so Sudan ka do badan en chire ka me che tuo ko je che gor no ba je nyoka yakel ka do badan che tuo ko je ki do ba cha je non ka je Nwaka ganete ko ken ka shuja pero jeno be subscribe kan war online TV channel ko blatin content be kan chamala shukje gwasame kaman inshallah tare wishin winami ka sa Sudan ko le la ka waw ka ko dana ci togan no shi kurje to kam SPL mayo ken South Sudan People Defense Force manana sha ko la jene shala den wo sha de ni Dr. Yang Macha Teng Durgon tintere wish ka wow ka Western Bargazal shaka kap kor edini kirma yadit South Sudan People Defense Force chicken deni espele mayo chicken ka kap kor ka shang ka jandang rawide raw ka paikel ron kina dang rawide jandang rawide diech alo wale murai konene ke chanka diok besa spele mayo tere wich ka wow re dwar mishal ka kapile payam kapile payam rewi ka wow ajan gwadadan en tibes dung aspele mayo teten kajan gwasadan inshallah do ajan gwadan maka keten karaj mishalat aspele mayo general wud mishal ke majok tawal shelad no shade niken shaka mak kume ke denin konti pin kirma yadit rewi chen winemi ka wow shelado wonene shukuma male chatany karon kina dangro wir wal badak cha janyok kam toleje ka chaja no teledech medede dodien medeje mak ajen ngode dana chatany kam kirm yadit kene dafring ma chate nyen wo chine meche de twok rei wich kana garo kanti commissioner richa jalare nene wude me shale nere bagada asaya jener jaram dan la commissioner ka nagro kanti chelar nene ajene ke jen tok tianga me ci deini division 6 la deini South Sudan People Defense Force shike jen ka nagro bagda nagro enere bagda asaya jaram danan kuraj mala lat la commissioner mentere which ka jen which ikotramo chela do ci deini South Sudan People Defense Force division 6 ke division bakelen shike jen ka jen tok tianga me chiko gwadran ci korje tokten no shike jen ka nagro chikan wo dor mishale ambao kebo ajen gwadan chikoten gwadan terka korten mancha SPL mayo chaja kap korten kume South Sudan People Defense Force chikore me cha tuogan tama alo jaten ankora tuoga men tuoge je ke dobdana shalat ke jen wo cha tuog wa duptin kontin we tongomi tin jen ka wow ka wudu ka Western Equatoria awaken chaka libong chala do rami jaldare wo duno am tuok ka kor ka jamo kwai keje duno sha magnin de din kon la de ne spell mayo ala do ba chala keje kene tine wudu shala sai agwad me jenene ajene men ci wuda me la division 6 kene de tege division 6 mi chiga jeno South Sudan People Defense Force awachu kan chu tok no dway ken match rewe shalke mbo karun wanga dan
wa gwad mi chwa chula do ken nyin ken ke spele mayo ken in content to and winimi ajen ko dan le roda shawan no de na roi ke Sudan People Defense Force kamandande kan la do no terram chiroj kaka you know one ene the ceasefire and transitional security arrangement monitoring and verification mechanism condemned the army clash between the South Sudan People Defense Force and the Sudan People Liberation Army in a position in western Barghazal state. Nathan Kontin tungot pinjen ko cha mai de yot ke cha kor cha jade ter wa chicken me chicken look ke chicken condemn no shi mo gwano de kume ne dangro de ga nyoko loj kor la ko dan ci togun wini mi ko western Barghazal ko te Nathan Kontin kwa ne te lat kamal ngai ken mandan le roda you know alam de tin gwas me mi kon gui kon me le rode no mal be beide be chebe mal ben no ko ngode ngan lat ko den be ke long tele te shalat ke tel mi shalat gwas me no dong me te ga bot ke te ga ni chi luten en kora me kam spele mayo kan so Sudan People Defense Force dundo ajena dan to kon tama bana targa mandana ci wada lat ko kor gwasen be bana je ling gwad danan charo je mo chaje non bad me lere tama ta dan ci kor mo je to go je kama spele mayo kana so Sudan People Defense Force ka so Sudan People Defense Force akene den kon mark spele mayo ko do bran chailat ke je na me je dan gor be nyoga ye kel en bana medudin ban je len ling ko do bran ci wo ke je kam ni ken winami titi be kemat una kamlat kamal ka Kenya Tuman Peace Initiative wukumu gwadu mi wega mi mega ne din content kuka malalat bejemat en biata mal